Taua fo le fai matato e fafangu. Awale ni nia fatasia atua matou ma outou le au tusitala. Te taua. Le ngol sau noanga lea leana whamawina o se sau noanga lea ale fionga le whamasino. Ia Ray Schuster Leota le fionga Leota na ia le taulu manga o le keisi lea mauma ma le uri ia no faile whaasea wa whapea uma lea na whamanino ia le fionga I le whamasino ia Leota Ray Schuster o le o tūlanga ia le tau te whetangisi mai ai o le tusitala e iai la tau codes and ethics ai o tangata whaasala lau matulanga fa le la vei mauma fa mai le fa masino e anga va la tou o le au fa sala lau e fa ali o la tou manatu no winga e share la tou opinions awala le ika mai o le fale le kusikala onga ele mafainga e hau mai le mea mafainga mako faia fa vai e pe ma e vai le mea nga wa fakanga o nga lai nga aru ma fau ma ke le ia ku pe nga mai nga aru ke kausa idia o le meranga e vai pe nga meranga ya ai le ia se mela ake e fu wa I kalo I le mafainga e fa yo mengi e rua te e fu le wa e tau alo mai le tino mana mau tu la ka wa le fa mengi e podcast fo I le fa mai wa le fa mai radio sa mo lipo ia ele se podcast nga me o lipo o le lipo ki ale me nga ro ka nga fa me ro lipo ki me upa ai wa a me monia a o te mine e siria ka fia maka e o I le ngu lo nga na tu le fa mai me uma na tu le fa me fia maka ko ilo nga ilo rena a wa sa o le fa le nga fa nga me ele ngi se fa lo ye me fia ma ai pauna le mea leina e fia te tau whaasanga mai ma tūranga e te tau karangoa mai I a wai tau whio roro inisi e a whea tu e tau whaitau ina mea e te o le whono le na usui e lea so nei ana le la le ataua se mesi na o tonga o ana I palo na te tupuru whono kakarwa mo nanga kaimi leanga le whongo leanga ke angi leanga ke akua whongmulmuli leanga whai vai la fa muli la val par mia fo ngi le lose la o anga mau moli mau pasanga ya mio ka woloa a Tuilaepa Fonotoe Limogi le puli le lanka kia o ngeila le so yo le fai lo le fonfkale wo mo ilo ma le wan kofia ile komiki alo ia ka woloa eso la mio a Faipule ko ko kele lava wa valu e pe iba ia pe o pe fiku va nga mai ai pe lava ma kele lava ia mio ko lo longo winga o mi hoiri le nga kai ko el palmengi a mio foi fafo a ko va nga bala nga lenga o lenga mai lava le fonfkalai ia va nga kula fongo ko mawol mok e nga Jesus nga a komiki alo ia le la o lo ka ia e fianga foi a masanga le sui fonfkalai ia sui ka ia faminga o papo ia mal komiki la ia le ngakai ia kila fongo o fiu o bui o mokopoa mau ia ma falongo o komiki la pe koiva la ko ngai mai kongo komiki ia mal fa kongo la kongo o kula solo se fulu o kitopa wa amaile lako fai unga liluilonga mase lako fai unga ole me kong fai luinga ele nga kango ilo ai ko me recommendation o se me kong fai ya ike ula pe wa lo ka wala ka mi sai pi ula la uri fone ngo fa ya wa fa me lu se la wala ya le la wa lo ia el fon fkala ile le la fole yo que va como hizo la co que e pe fa pe le wa fa solo ia fofoga ia mala so bosu la to per fongo palming ia e ka kaunga o ku ia mo mai ala ko iloilonga o me umai nga fa ku le fofkala ilo o mai lo la ia mai fa la ko karsa o la ko iloilonga a mai male la ko recommendation me kong fa it ko ko le
le ko le be fo ko i ia e fiu e mo na ve o ele io e mo ka I fala tulo e mo ka I fala io ele io o ke mi deu ke o ko isa mo ele io o te mi deu te o to isa mo fa ia nga suia e fiu ala fa kari mai mangamia ia o ke roi mo sa mala e mo ka ai foi se o le mea te fa te to ta vale ia ta pena le wa nei vaenga na mare Suesue nga toe sau kasi ala ko miki fa mo bolele ya tu o afa masanga la le sui fo vitalai na sui fo vitalai ia ia o fonge o famunga o papo nga e sui kai ia o len kai o kankangi ko miki ia len kai ki la fo ia o fiu le a Bonifacio ia o vui ia mokupoa ia mau ia mau ia ma falongo okay lua tu to tasi lua HRPP ia lima ia fast ma wai rola ia le o la to iva mana ia mana ia tulanga o le mau ia tatu talia lope o pupula pe o le tala ia tupu vao ia tulanga fo ila to le wa ve yai ke ro kan kalo ke fie le o sa fai o papo sa wa to fie sa fai le o sa fai o sui kai ale man nei alanga ele winga ele no foi tuli e tua again or fasoa ole man nei alanga e tasile tangata e tala no me ia o ia e fai me sao ai to mo no sa foi fiao ia e kala ngo me ala fo muina o papo o au o te le fie ni me pio o au e fai me sao o au fa maongi o au lono winga la kako wola I se kako sa ili pe la walunga le fai mesao pe la walunga le porkiki le vai fa fai o le isi tangata le o te vai e tunga I o le fionga ya lena tai o lena tai foi o se tangata ele se kangaka e ngao ya ke le sui lea file mu tasi foi le tangata le ana avela na lango il porkiki e sa ho so e atangia mai o se tangata e le malosi ke le mapapangu ke le ingi fainga fa vaenga fa apu fai ai ave fo ilona langona ile manui o le tu malo longo winga aka ngofi fa pasengi aka ngofi fa pasengi lono winga e te le pasene o tangata nei fai ala me ton ia la ka mai ku ko kas e se comment te fai ka fa solo okay ka mai ku ko kasi o mo ia mai o se fica ngalo le asa analysis ya mo e ngonga qualification nga I vai ngale mana ia ila na sa fa ilo sa fa e fo mo fo la ko riska kai e fo nge e ka ka o nga pe ya mio fo winga e me kai senga ia mo ia ai o ke ringa mo e le longa loko ko nga fa singo me fa pengi okay awai le yo mo manaya sa le fa pena fo ye tau io o mo o te lo fo io le taimire nei o le tele ia o le makai kuinga ile ku o se fai unga fai le fionga ia mo ona o mena tutu por futia war manga kua e ile kaimile ia taua e toe au mai e se avanoa se ko e kofo ingai oi ma ko e su ingai oi po ole atonu lo tu ainga tangata mo le lumanga ioi e yai meanga kukupu o ka ko ele se ako no one is perfect ai afai fo yo le ase vaenga sa tupu momua le wa toe a leu le avanoa le nei
se isila silai la le aku uma sa mo ako po le se fa ko fa la inga a doctor Dr. Pizza no winga tik mo tik ma o le sia vai nga ka kire yo ya fa longo o te toi foi me le no fia ya o papo fo muina le anga o te tangata wala wi loa il fai miti o e mawala lono winga e miki lono e so miki e fa vai aso leo miki lei se yo no que e mo o mia ngi fai miki de merea ka o fai miki e mo o ia la va fero o balanga e uma o la ko mai ai fa ali ele anga paia o fesiri la o ai o la dole tene no mai matara no mai miti yo fa mu o ila le la sa ili de merea ko foi mela kasi nga qualification le leila ngofo ma fionga il fa minga o fai miki awa vai ale na tai pe le se tangata fai miti pe se tangata o le na tai au kilo ale na tai mala uia va valatu o le na tai ye ile me alo fa foi le discernment ko so le na tai pe ye ile le me alo fa le na ai vai ka kanga kilo pinga ke nga ke discerning ale ska kan ka imo vui fa penga vui siomi fa penga e ka imo vui ya nga le eu mata fo i oile fast e ka walunga fast analysis e ke kau fia ke oso ke kau va cham foi e la fai ki ngale mele ka ngo pe ia fa munga va no tu la orka ki uki fa mangingo ile ku o ava e ngale lei o ia fa ko fa la inga ka ia o fa muinal tu pufia o papo o fai miki o le fai fea o foma fai fea o tangata fai met kusore ka ke ka ngofi according me anga karango mai o tangata fa mai o ye fai met ton o le sui Tuilaepa iloma o le sui Tuilaepa iloma ya nga o tangata na tala no ai falinga o e ko lenga o nga miki e nga miki nga fai mo kwale mo ia le nga se mangaku ni ke o ka ko fa mo se miki le fa fo mai le fa fo le ila o ke fi aki ula ya o mele le o le vaenga na o loa o le fa winga ingo o le miki nga le sao a o le miki ia nga sao a o le fa winga nga ku sa saka ka o le fast o e tau mo mai tu sa o te rona musu le nganga ile miki alu le fast kusa wole anga le interpretation e anga no fa ndi ngol miki kusa la sa o miki ai le anga no fa ndi ile leila na fa longo langa wis yes e ka anga fa dar ngamia leila o ila le melia a ko fa sa o man kualanga e mafainga ama ile tu le second chance ia pa fa ngai leila fa lo ia o le na tai le wo ve ko le na tai e ile tu ainga la va inga kanga pe pe se tangata fo ile e fa ale se kanga ka fa nga ya ai ele leila nga fa ko fa la inga langa discernment o ke re ver o por mamate langa make vo ile le pe o la kesa ai pe na i loa tino fo ile le tu atu le tangata ma le tangata no winga a ko se fa winga e ka ser va ile ka ia limongi ka ser va ile ka ia e fo ya fongo ko ma Tuilaepa ma workat ma wo ku sol ba ayer ka fo ia manga o le ya nga manga le ku ya nga ka ko fo ma ya mo lela wala la tato foi me ya mo o le si va ngo mo o le fo ko mankua o le ki a kongo le fakasa le mo tela fo ko me ya o mo o le tangata o le ki a kongo fa nga inga e ya ona tama winga na foi le pi ya pati
ia nga o po le nga mo e kai konga so skanga ia mo so sia kai konga ke ringa la por ko nga wa fa ko mo vo le pi mangi simele yo kai konga ia apa ko me fo kai lo mo u se mo se no winga ska ka vole le fengo fina aven fa ko ko ska ngaka ele lo pe ole ala so asida sila la mau ya limongi inge mau ku inga mangi me mo di asida sila ya fon ko ole ala so kasse vai mo le ya okay tik mo le falongo falongo foi mai le tu marusiumu ya olea wani vai ngai te tau sirfia i wala nga fiaunga falongo ai ko reo ai ko ole ai ko reo ari ole rudu ori e kaka pengonga e ma fa malu io a mo fo pi fa voi la finga o moi pau ho nga mana ya ai se vai nga la yo no ofia ia falongo o ia o se tangata ua leva nei le tula fono kanga ruenga o leo leo lono winga e tauna i lona to mai fasu e i lona to mai through ilanga experience i le telo tausanga o se leo leo e mawhaionga ia sila fia longo winga e ke le kele e ke le anga va fo yo falongo ia i tono vai ngale kusa le ka experience ma nga va vai nga fa pena no winga le falongo le falongo tabe irunga oi foi disia kwa ngal fast ia o le fionga sui fo vitalai ia afa masanga ia ele tau fisiringia malanga kawanga ia afa masanga langa o yo sui fo fklai ele ro afa masanga pelo pese sia me ngal me sa o manaya tika fa masanga o ile sina se sa umelodisi tilafono o tilafono foi o mako e o foi ai io kilo fo isa telefono le sa mai o salenga o telefono sankisi e kasi erva ai kilo fongo i lor ma fo fa ele ka o ke ngar pulo ko ya fonge ya fonkoe mau a ko la kala ki kilo ki pe ki kilo ki alimongi kasi ki kilo ele ka na paua le or vai ngala le woto e fo i mai ya fa longo la uia va vai le nga o fa longo tasia tama ma fa Tuilaepa sa yai Nei foi le vatu wala ngolonga i kumanga ia yes he's a former police officer for ngale very experienced ai kasi foi le kama stui ia no winga e fai un officiria ia farong e kaua langa ke lo ngai wingo situi yaso ia io okay kaua nga o ia le manga ia ko ave será o fai un officiria tik pe farong o telefono lei o ile si lo cambo fiu pon fasio kamalaya tik fiu tik asiria kanga kai ke vai o tanga te fi fe mesa fiu e tau ngau lo fa leri e tau ngau lo fa ia pa fa pela nga e ngau lo fa le leo la fa lo ki ia e tau ngau lo fa foi le o no ke le o vai le fa msingo lo ia o le la kilo i me honga o mau ia la ba ku ia le lo se la ia o nga me la nga ke le ngai la o mau nga le la kilo e fiu si le fiu ole tu le la vai a fiu o fiu stangata tangata foi le fai vai la au fai vai la oiko le kaua pe vai ai ku pe vai para o kau pe vai mo mia media meia mo mia ko nga okay oi le si mo po ai la kama ma ko kama
mana tua motu ulo mo pa wa por so fare ba ko ka o ka maori ku o motu la e ye ona to mai me to fale maliu lo no winga e kasier va ye motu o ki ga ka le o mo mai por malo si de os que de motu e kasier va ye a motu queso Limogi marqueso kasier va ai postanga te tontu aisa o keisi fa ya kwai posto ai nga fatu aisa posto ai nga keisi ile e fa ele empowerment fo ngali tu il vela ele ponga ki ala ya mai la ole wa sisila ngela mo ko wa lakar kayo sur ko korule o fa amaka le fa wala ngo makau le la mo ilanga wen yo fa vero ele ma vai ngara e pawara me ma fa uma roa le case ya wala ngai o le taman mela na lu tu vetu yo al ku fa kasinga ngai me asiaka o la konga ba ai a kanga ka mi ko o ka ka fainga dala fo le ngale ngom am salo le fo ka le bo le van kano e se filing no le ko i bon ngai ma kadi le ola ka ana ya ola ko ngi fai fai ma sa ma fai ngam ko le e saulo la le tu ainga fai unga fo ile mana tu auto ole amana tu ai fo auto le fai unga ele fai ngo fi o ko fa masingo o pan mengi da tu si tu awar ko fai unga au mayor ko fai unga ngale la sa malai me uma ato sau ele lava ya o nga ka ko ato sau e yai o na tatu ono winga la oi diska karanga de yo ako mai siong buisione tasilia former officer police officer buisione ya si amenga la sau ya buisione ole ase ya se kulang ar buisione si amenga e de lei e ka wo lo fo pe fo le fingofie onga ya fingofio nga lofa e siria ko ele lofa lo le fa sala ris so yang ko e ali ko ke nga wo lofa fa pale ninga vo nge fo ka le me o ka lo ko lofa o ka va ai mau ok le vai com as caca voile e sa voile pis caca taf ok le vai com as caca fa pena como i uso caca voile en fainga fa ko inga e se fa unga lo que mai malako ya e mana tu voile a tawai u pole tunu u engaule sila ile fa e ye tangata te o tato mafufa o tangata fo ilele mamafa e akua we o tato kele nka ko va ai le tino to ke va ai ai o le va ai mari sila le tu sila le loko ia te se lau pasenge la uia pa va ai il team mana tu mai ele te tau fo i ona faini fai unga i lunga o influences fa va nga fa fai ai ori sai lenga ai o le amio tonu o le tatalo foi ia o to mo o le to fa manino ma to fa to ai lo wa soli ku la fongo wa ia fa momonga alo ia o le merga le fa fonga le ku a to si le fia fo i ele ai ele o solia ai o tu langa ai o fa so ala tele ai foi kangaka o le nganga ele te tauna fai e tatou fo le me fo ile a mauoro la ma ko ngora akiri do nanga e foi ka ko o le me fua ko fu mai o le me fua mai e fua o le mea e fai mai le mea sa o le nganga o le tua o le me piko sidi pfi ka ye ka ngaka fai le mea sa o mana tua ile a tawar fa ma lo sir ma to lo tu le so sa lenga o i kongua le mea nga mafuai o na sasi le fai unga saulonga fai nga ia la kuaile fa umakia amaleka povi poa mama moe popoa mare kupu a kaku ai alu waku fa sao le kupu fa sao mangu peki ai fa siokia uma isikaka amaleka mafuai sea
e fesili aku Samuelu ai se awa e fai aile ngai mea o fesili mai le akua ai kali mai ia Saulo o le mafua anganga o kango ai sefe me ia malave ai inga ia hosi ai le kaulanga ile atua a sila ngai la le atua tau foi fa manatu le mar fa fonga mar komiki nai fa fonga mai o le mafa maro si au le mar komiki ma so se komiki ya le la kapenga e filifilia o tou su ele me ka ora me kongu o le fa kongunga ia nga mai ele tua ia Samuel we fai ya Saulo fa o makia amaleka kupu ka e o kamakange kamafinge o pepe fai kaule le tusipa ia la sau ia fa kongunga ai aru ku Saulo waru aku fa sao le kupu fa sao mai si vai ngo au onga fa sao ma povi pepeki ma mo pepeki ai e fisilia ku ia Samuel ola me le fa ia ai fai mai o le o fa le ina e o si ai le taulanga ile tua fa mai lo male ku o ingale ngai kai ma ave se inga e le opura ka umer kuspa ia inga e se ma ka kia fa mai o salamo kana le ale ku o salamo ile filifilingo o Saulo o le fa ma fale fa ya ku mo o tou ia tu lo ta mali i ma fionga ia o kofia i komiki ngi awana i fa tainga mali awana i o tou ma fau fa pea onga o lau kama o lau kenge o lo uso o lau vaenga awa le anga e koe fo i mai le akua e koe sa ili mai i kofinga ngai e faia mai le mem fa mai e o sier kaulanga o irenga ma fuai le skala le tua nga fai ya Samuel fai aku ya Saulo o ke le manga o inga kaulanga ai o ke manga o ilea falongo e sili le falongo ngai lo le kaulanga e sili fo ile usikai ngai lo le nga o le mamoe ngai ke fio si kaulanga mai o inga ma wai upunga o le matua la le fa malosi fai le mea sao ai so ia kau ke fai a mea manga ngai wa o le mea ngang kupu i wa lua tu Saulo le fai a le mea sao sa polo inga ele kua ai la ku fai le mea manga ia o la le mea manga ia fasio kisi ai se fe ai va mai e o si ele kaulanga ile kua a to mai nei le soifuanga le nei le ataua e ma fai on tatu fa peatu o le makua manga ia o le mea Saulo fai Oi ma fo le nga e mai mai la nga e la ku e fisili le mal reason what's your reason ai fa mai to make sacrifices to the Lord anga palasi mai or soifuanga ngai le ka ko ke ia le ataua o ke lo ele ama se le fa pe mai ia maria ia la manga ia fo ile mai le nga o ka ko e kumu le au fai me manga ia a or fisili esa or fisili nga o sa or mele ka ke nga we fai la na fua io na fai le tala le ale tua e sili le usika i lo nga o le mamo e poa a e sili foi le faalongo ngai lo o le kaulanga a faia o le poro inga ma le fakonga kili le yo lo ke fa kor kala le tua e le usa ukala o le faamaro si au foi mo tatou le mo o tou le o tu fai komiki su e ngai ma me uma a faia o le polo inga po le fatonunga a fai o tou mawaina o mawa reason e te tau wai ona fai ni morianga matulanga fa pena se o ke au e ko ke mo musu fa pe langa le la ai lo le la lo langi o ko ngi le nga ma fu e ai ia ka ua lo wingoa ia manga ko pe lo wingoa o esa e kaula mua sa idinga ma le fainga o le amioto ale to maro e faingo fiela ko nga lo ngo o ka mai fon fika lai ko ngule ye me fai muka yala ia la fo ye me so ia kako kalo ia inga ia mo se fai un le ma se fai un foi e fai maka yala lu mga ia langa mo kwale anga fai ala va ia fai pule ngai no social media i lungo social media le kwa langa fai ia fai pule ngai kokot ai ole se ili el fon fika la mai ka o la ko konga sa fai
o la ko amio ka wolo a masala amio ko se ke pe fa e ka puso le la sa wa la amio o la amio ka wolo ele nga ke ko pa mingi a fafo ia o le fautuanga o isi ka ke vai ku komikile to fimai ia ele na mare la hina o le telo li poki ka ume ka ngaka o ko so kanga kamai la le ta ua tua na mea ai ona ingalo ya o do e do te afi fiafi o ai so ro i lo ume le ku o ai ka ma kuira epa o ai ka ngaka nga ola ya kuira epa o ai ka nga ola ya ai o ai ka nga e do te ta me milo solo o lea wa no foi fale le matenga paua o lea o le kau le mau a fai o le avangoa lea e prova i le atunu e mongi ya ko ke fai ale mea kong avangoa lea avangoa kongwa lea e oi fai o le avangoa lea o le la amaua toi fasa o ai mea se ma tau fai ai se me tau se tau tinonga tonu e moni ma wha maoni o ka kou lea